Hello guys, ke tini hai na katal blog di phai tanga tini ke noro nai manna ya o blog shoot ke mane o upload tanga ke tabo tini katal blog phai tanga tini ke just only kuno review iklat tini ke just only je khaile marok noro nai tini ke noro paita jara blog nai tungi yang ke kan choroi tanga noro nai manna yani box puro tong tini sem jakar box tong ke tabo hai ne garam je ke kana tini bike ni experience no Jure ko sadi. Hah? Jure ko kai sadi box. Acha. Fried rice nasi itu fried rice. Yang ke sini fried rice nama itu guys. Kita bok canan bukan nasi itu. Woi, ini first time no aja kalau saya bike ini experience ke sadi. Zabardast. Zabardast. Orang panjang. Bertanggi lah. Wah, cat. Orang panjang. Ani live voice sama. Jure ko sadi box ni nak. Ani live voice sama. Aja kalau terus panjang ko. Kamu ni bagi ini panjang bega. Do bela ke hambai. Future admission no na panita. अच्छा दो गे चिनी एंटनी नो चिनी बेला के चिनी हाई अंतर फुइते बनो हमबैया फरंग गए तबक किसा पर नरो रिव्यू नाइ गे नरो 5000 ब्रोग नाइ तुम भी गाइस तबों के फॉल मानी फॉल जागा ना फॉल चापाई मा परें kai फ्राइड राइस तानाय देखिता खराब ना ये गाइस वो फॉल चाहिए तो चिने रुबेल फॉल चाहिए तो चिने जुएलो फॉल चाहिए तो गाइस बोंगे दीवार खाई जा तुई तोर ऊपर कैसे बे शाबाश बेटा तोर ऊपर कैसे बे किंतु अच्छा चल आवाज देखा ठीक है बार ती आमी टिकता को Cool. Chal. Sigma पर है. Don't estimate my power. Okay guys, sabuk to follow chapa ya ke kisah por fried rice sana ikan rock. Main itu orang pernah tentu kan. Kisah lain mana itu. Rock dia sekali dia bobong no. Orang pada cara belum naik tapi. Guys, tini ne vlog aja jong nongkan orok nai man na tini bike jong enjoy khai ka enjoy khai marok tini ne vlog orok ba aja jong nongkan khai malai nai next vlog ong kai orok hamja khai chaja khai like kiri subscribe kiri support kiri joto na ham bai tipra sai lok thong malai nai next vlog bye bye